make. Waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagushimye ko waturinda imibiri n'ubugingo, izina ryawe rihimbazwe. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe cyangwa se ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye kuririmba indirimbo ni korasi ivuga ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Itegereze neza uko utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Itegereze neza uko utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Haleluya, amina. Imana itugirire neza. Itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Utazaba nka wa mubyeyi umwe mu ntambara yarazi ko yaryamishije umwana aho hantu yaryamishije umwana bitewe n'igishika cyinshi n'ubwoba bwinshi, aragenda bari bafite n'ipusi mu nzu, burya ya pusi nawe yagiye kuryama ku buriri, arangije aheka ya pusi azi ngo ni umwana. Itegereze neza utabuhetse nawe hari icyo uhetse, ukagira ngo uhetse agakiza kandi karigurukiye kera. Imana itwambika imbaraga kandi duha agakiza, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ntacyo twakwishoboza tutari kumwe na Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Abaroma 12 umurongo wa 17 kugeza kuri 18. Ntimukiture umuntu inabi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ntukiture umuntu inabi. Haleluya. Ntukiture umuntu icyo yagukoreye, ngo niba umuntu yarakugiriye nabi nawe umwishyura inabi. Reka kwishyura mugenzi wawe cyangwa se umusabire ikibi. Imana irwana atari uko umuntu yarwanye. Imana ntabwo iza kukurwanirira ngo ni uko wavuze cyane. Ceceka nimba umuntu akugiriye nabi, ahubwo umusabire umugisha ku Mana. Kadukomeze. Yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera mu bantu bose ko ari byiza. 18. Niba bishoboka murwanye uruhande, muba n'amahoro n'abantu bose. Imana ikwambike imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tubane n'abantu bose amahoro. Mbere y'uko ubana n'umuntu wo hanze amahoro, banza ugenzura ibyo mu rugo rwawe, banza ugenzura iby'umuturanyi wawe muturanye, banza ugenzure ese mbere y'uko njya imbere y'Imana, mbere y'uko njya kuvugira Imana, mbere y'uko njya kuririmba, ese mu rugo iwanjye biratunganye? Hari abantu bagenda batonganye n'abagabo, batonganye n'abagore, ukajya umva nshuti yanjye, inzu y'Imana abantu bayigize iribatiro. Reka kuribata inzu y'Imana, ahubwo ubane na buri wese amahoro. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Gerageza. Hari abantu bakunda kubika inzika. Gerageza ubane na buri wese amahoro. Ese Yesu aje cyangwa se urupfu rwo n'izi saha turagenda naho tugiye hose. Ibaze upfuye wasize ugiranye n'umuturanyi wawe ikibazo. Hari igihe umuntu apfa umva hakaba hari abari kuvuga ngo batinze gushyingura. Umva, gerageza usige imbuto nziza ku musozi, nawe nupfa bazagira icyo bakwibukiraho. Reka twongere dusome Timoteyo 5 umurongo wa 8, ariko twari guhera kwa 6 kugeza ku 8. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko
uwidamararira abapfuye ahagaze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uwidamararira abapfuye ahagaze. Reka kudamarara. Nimba Imana yaguhaye poromosiyo yo kugirirwa neza, reka kudamarara. Nimba Imana yaguhaye udufaranga, reka kudamarara. Ureke umva, ni poromosiyo Imana yaguhaye. Amafaranga ni umushitsi. Nudakorera Imana neza, Imana izayakwaka kugira ujye mu murimo wayo. Reka dusome umurongo waho wa 7. Ubategeke ibyo kugira ngo batabaha umugayo. Ariko niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Mbere y'uko ukora ibyo byose, banza utunganye ibyo mu rugo rwawe. Mbere y'uko ukora ibyo byose, banza utunganye, umenye se abana tumeranye gute, umugabo tumeranye gute. Yego, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihazabura ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Gerageza urebe umubano ubanye n'Imana. Icyo nakwifuriza ni uko wabana n'abantu amahoro, kandi ukamenya n'ibihe urimo ukabana n'Imana, kubera ko iyi si ntisakaye, ntawe itanyagira. Niyo mpamvu isuzume, nanjye nisuzume. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzi ko ahagaze yirinde atagwa. Imana itugirire neza, kandi Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe.